Hai guys, saya Gary daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review sebuah Yamaha Awan tahun 2020, register 2024. Alright, dengan harga jualan kita offer 88,800, siap potong nama cash. Kalau loan minimum deposit kosong, bulanan 1,500 lebih selama 7 tahun. Jom kita tengok. First, warna memang warna original lah, warna kelabu, memang lawa. So windshield original lagi, side mirror original semua bagi sekali lah. So ini dia punya daylight. Headlamp protector dah ada. Headlamp dia memang canggih, kecil. Kemudian tayar depan belakang dia bagi tayar Diablo Rosso 4. Ada 80% lagi. Tayar depan belakang PDRI Diablo Rosso 4. Saiz depan 120/70/17. So ada 80% lagi. USD 4 KYB adjustable. Kaliper kiri kanan, steer barrier hose original. Okay, river guard dah ada. Domino punya handle grip. Babyface punya fan slider. GB Racing punya engine guard. ST Project punya exhaust carbon sama dengan link dia punya Wi-Fi sekali semua. So tayar belakang macam tadi apa sebut lah, 80% lagi daripada brand PDRI Diablo Rosso 4. Alright, size 190 size dia 190/55/17 betul. Okay, belakang holder ni boleh buka, maksudnya boleh tutup lah. Okay, normal frame. So ada pemijak, ada seat, boleh bawa awet. So memang complete dah. Okay, tank semua warna asal lagi. Okay, KYB punya adjustable suspension, boleh select mode semua ada. Sini mode semua ada boleh setting. Korang tengok meter. Meter mileage 45,000 original mileage. Lepas tu ada mode ni boleh adjust, power boleh adjust, TCS boleh adjust, SCS boleh adjust. Indicator semua ada. Okay, complete. So last kita nak payung korang sound dia. Alright. So siapa kalau rasa berminat boleh PM kita. Last sekali, kita ulang sekali lagi detail. 2020 register 2024 punya Yamaha Awan. So dengan harga jualan 88,800, minimum deposit, kosong deposit, bulanan 1,500 lebih selama 7 tahun. Minat PM. Bye.